Kubleshun fibro season part te hakan ka video mta ngan ai ya ki kerteng jong ki candidate ki pala iyo kam hakan kam sipai jong ka SSC GD ha ki fus ki ba per ki BSF CSF CRPF ter te ki don hadu jigisha ki don hadu sau khandai tali ki pus te nre ki kerteng ki bangala iyo ban compile baro ngiyo kumba sau punyo ngut te nakine ki sau punyo ngut ar pongu de ki de khasi te arngot kini ni garu dan ki batam ki adai di kiwe ki other children bat ki general category bat ngam tikana iru ki de nami kalian na gimde ya kata ngam tibra tang man warba ki yo lingba kami kalia te ki yo mi lang ha ka les idan hadu sau kunyo ki bangala yo i kertang nang ni ki de jong kami kalia dengan batai shua hang ne ya ki ini na jirong shua bangan penilo di kertang jong kandidat kenang ba pintip ha te kanwan soa name of the candidate, father's name, buba are kertang kepa, kabalai kategori, kemud ba subuh kemud khandai, mud kide general kategori, tada de RST kategori, ndreu de OBC, kamta terter, te kane ka PH pada ka face allocation katu pada ka dai tada mar mekhalyang idon ki border area, bat ki general area general mud ba ki bomde ki border area, R tali kidon, te takara B mud border, G mud general. Dan kene allocation state ngut ba jong Meghalaya udah nomor arfulai te takara ngala bentok ne Meghalaya arfulai te allocation kategori kemut ba ini kide kaja general kategori ki yo general kategori sibuk idon ki bana ST kategori ru ki yo no ya general kategori kemut unwan no da khandai de general kategori khandai tena gine bede ngada ban peni ne gine AB allocation post kemut ba supio A kemudian de jong BSF, B, CISF, data C, CRPF, ada mention hang ne, te try flight itu hi ban page, te se page iwe keteng don ru sau pho nyong wot pangala yo ban page jong kan thei ma jong senrang ke bun te kasempor ba te nang la ban pendep tang jong kan thei te sai page next video se jong senrang. KM Rinapal ne UR kategori di border area yo jok BSF Bonita Sinha Nero UR kategori mudba general ni dah haba UR te yo ka CISF Anita Kumari general Nero border area yo CRPF Happy Lina M Marak ni depo ST kategori depo Garo dan yo ka BSF Forenta Mina ini DST tamba imderi ST na Meghalaya ini DST na po Rajasthan ne nano tamba amtibre kumno irung ng Meghalaya tamar ba ayo serfit na Meghalaya te yo ban ayo na po Meghalaya te ide na general ide irung pada haka general kategori ide general area tamba haka post pada yo no haka jongka UR kategori kan ti yo haka post jongka ITBP. Oh, ladap ai ne la kajong mi olang rakaju ITBP. Dan Kanchan Bhati kena di OBC. OBC kategori te kapus ke bayo pada idio aka general kategori maram don OBC re te ini ide OBC dan bayo no aka general kategori. Yo CISF Radhika Rabha kira bahar kibun to ST kira bah jadi order children. Yo CISF Ronali Hajong yo CISF Moni di Pakoch yo CISF dan hangning la yo jongki khasi ta yairi kenti renja yo ya ka BSF di Pakoch yo BSF Ribis full bobis lingdo yo BSF Nishal thank you yo kabi mineng ong kade kabi CISF B dari CISF Barachel Rani BSF Stefi Nongdahar CISF Deshmani Maupnyang BSF Riban Suklingdo BSF te pek umah nemo ngan pensai nomor bakapus kabon jong ka BSF jong ka UR kategori pek kemeneng ide kine ST kategori tang ba ki rung no ka UR kategori kin bakabon pus jong ka UR ki rung no ka UR kategori chúng ta cảnh khandai mun ba de UR kategori kan
kanida yok biang lingdo I kedai ITBP mau I de ITBP Anjola Nongsi A de BSF Puja Marwet B de CIS mana yang ada bang CISF itu Sofia Mary Timung A de BSF Silda Mary Renja yo jongka CRPF kini dengan tibre kini Arti Kumari to kerteng pal kajong kidai kajong hi Arti Kumari kidai jong general kategori yo A BSF Kriti Kumari Dipika D Pujare Khushbu Kumari Pritarai dan Mitimuni Rabha ITBP Karnika Rabha CISF Da Pawan Siubiang Kharman Tiyo Jongka CISF Iban Job Thieu Lingkoi BSF Diana B Marwet CISF Deborah H Marak Arngut Garu Deborah Bat Hapilina dan yo CISF Namrata Hajong yo BSF Bungi BSF Tanya Nongrang CISF Ida Deshisha Artimon BSF Imon Mi Lapasam CISF Aniru Umba CISF B de CISF Ibani Kidkar A de BSF dan kini Kasika Thapa Manisha Kumari Saraswati Kumari kini di general kategori baru iyo kayu arbet Manisha Modak Sonia Kumari Amisha Kumari minta ki kertang ngayo do saupunyo yang isyakat kong number of post bala fulfill kidan hado saupo kendai dengan bakla te nomor bakalis ka jurong plat yo mangala aku maklen ne Thailand de kidan with helru kata amtip ya tang saupunyo te kini kidai ki pelayo ikini kam sipai SSCGD na ki kentema female kategori dan jong kisenrang sa penmi pada da ngala depan yulut ki kateng jongki candidate te congratulations ikini baro ki belayo ikini ki post te ki bandang apply thama jong arjar pesan te sa lebha pen krep ha yala deru namta kini ki post kam sipai ki bakwa puli kot ha namta ka exam dan kila ban job yang akan next recruitment te tangkat nehi kulesubun